Bona mo re tsamayang ke nyako tseba re tume ke mang. Re tlo ba raiders. A ke nata ba lo ba late. A ke rona o ndira style. Okay, style wa itse o rena man. Khale ke lawyer. Hi. How are you? Is this to me? Yes, it's me. How may I help you? What's happening between wena le boyfriend yaka? Why did you ask that person the first thing happening between the two of us? Ke bona le romelana dinepe wa pere di lingerie you le half naked o diragala eng? Okay, mate, then we're dating. Okay? We're dating. Yo, hi, do me yabo. You're doing what? Do me please, ne. Do me. Yin ma una manga, hey, she's lying, una manga. Monna o re le le di campaign. Do me, hey, una manga do me ne. Bear, wa yitse ne. Wa ngitse emuna. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimantu mabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanam. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ufuna ukwenza show ukuthi uthelitswa iphakathi mntanami. It's another day, another dollar. It's going crazy. It's going bananas. As you can see, King Ginger's supermarket. It's what I do best, bafethu. I'm selling the shandis. Amaskopeli. Wazothenga amaskopasi lana itsini baba. What's. Thenga baba. Thenga. Me, I like that. No, ngicela amaskopasi. Hey yo guys, on this show, ngicela imali baba. Oh, nangu mchita. Uzofika sitolo sami baba. Fika ugqabula inamba basuqedela. Keep the change? Yeah, keep the change. Ayuli. It's going crazy. It's going bananas. Street of Johannesburg, as you all know. Ziyakhala mntanami. Hey yo, boom. Hey yo, boom. It's your boy King Ginger Cream Della Cream. Bathi umtimandi mabuya ubambolunya uhlase umavela ngokhala umabhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another episode of Niyathembana na. We're in the streets of Johannesburg bafethu. We're looking for beautiful couples, for lovers, abantu abanomjolo phakathi, and sifuna ukwenza show ukuthi siphele Ayike sebangene bafethu kunabantu nje mfethu la ekhaya namhla abangididizelayo wena. Bangenzela ubudimdim ubungqimgqim angibazi ukuthi itsini. King Ginger Cream Della Cream. It's bananas baba wami. Bafethu being the king man, wherever we go we eating the yellow. I hope you call that. Kuning babuna ba fe ba. Let's go. Nikuvus. Upegi moto wake. Pegi moto. Let's go guys, let's work. Kung naman tayong mabuna. Hi guys, Sanbon. Fide. Njani? Sure. Chap. Sorry nukunimisa mina igama lami ngo King Change. So what I do, I go around ngihambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana yini. Are you guys dating? Yeah. Sajola. All right, I know we can walk. Yebo siyajola. All right, that's sweet, man. That's sweet. My name is King Ginger. What's your name, my brother? Kina Itumeleng. Itumeleng. Yeah. And then Mamazi? Lami uphumeza. Phumeza. Asingawalka guys. Angifuni ukuthi nithi nginistopile endleleni yenu whereas you guys were still walking. So uthe ubani wena brother? Itumeleng and then uMamazi? Uphumeza no Itumeleng. Phumeza, are you from the Eastern Cape? Yes, I'm coming from Eastern Cape. Which side of the Eastern Cape? Because ndiyaliva igama uba xa uthi uphumeza hayi siphuma pha at the east. And suka elibode elingcolorha.
Big up to Elibode, Engogoha, King Ginger Cream, Dala Cream. It's going crazy. It's going bananas. As you all know, Kapecha representer. Umntwana wase King Silona. I love you so much in Eastern Cape. So big up. My brother, where you from? Naphuma da eCarltonville da. Carltonville. Yeah. Bafethu, big up at Carltonville. Bafethu, it's your boy King Ginger Cream, Dala Cream. It's Bible King. So when I put them in Funubuza kwena vethu. Out of all the girls la wakhona la ngaphandle vethu. Yini lena vethu wenza ukuthi ukhethelele mama. Yo, braya ka maroshe. Cover. Aba lady. Setho braya. Umshophe kanene. Shopa da ide. Ayagata sana. All right. So inchaka wabuwa vele. Yeah, na ngiyabuka. Utswa Carltonville. Ke tswa Carltonville. So go ngikayi, are you from Northwest and then you came to Carltonville or you were born in Carltonville? Ke tswa Free State inta. Free State. Ke Mosotho na. Umosotho go Free State. Sakafika ya Free State ra. Thabanchu zone 1. Ekseko Thabanchu ko zone 1 kinjalo nabafethu King Ginger Cream Dala Cream watseba boss. All right. So mamas, what do you love about ibabas? Yo, umuntu nice, cool nje akathanda ukuhleza ngilwisa like kungalendlela ngithanda ngayo. I mean, yeah. Yes. So you decided to uthathe yena ne? Yeah. All right. No, akunankinga. So Putwam, I want to know from you, do you trust imamas? Ngiyamuthepa. Wamuthepa? Yeah, ngiyamuthepa. Akiri ko scale sa 100 umuthepa ukayi? Let's say 90%. Excuse me? 90%. Trust 90%, bafethu. Don't take anything, brother. Let's say it's for safety reasons. Maybe. Mamazi. How many percent umthanda ngayo in a scale of 100? 79. Huh. And we leave the 21, the space of disappointment, if you want to say. Okay, angisa understand why ngithanda kancane ngingathandana kakhulu. Hayi. Ukuthi nje sometimes unesikhathi sokuthi anginikeza ama doubt uthanda kakhulu abangani. Okay. So akanginikezi enough isikhathi. So nginalento ukuthi maybe khona omunye umuntu. Maybe. Yes. But usamthanda kuno maybe. Yeah, kuno maybe ngisamthanda. I love it for the maybe. Maybe ngisamthanda, maybe angisamthanda, maybe my brother wena umthanda kangakanani. Why ukunama doubts na kwena? Ke morata holo. Umurata 17 mamang. Ke re 90. Oh, re 90 yeah. So maybe ha ke le high kwana Free State. Ha ke tsebe ho etsala ka ita. Wena di mane marutsa mo tsepa motona mbe. 90%. So ha ke le kwa 10% ya bua ke. So wena o le kwa ka 10% e wena o etsang ka yona. Le wena maybe wa you pray ya ivurba vele. Kanyala ibrahim. Wanyala so full set. Amu kanyala. Ongithatha ungibeke ngisete. King Ginger Cream, Dala Cream. So now, guys, before I let you go, I can see you are very, very in a rush. Yeah. But before I go, there's something that I always do. It's called loyalty test. We do loyalty test in this show. Loyalty test, it's whereby you trust each other, right? Yes, as you told me. So we're going to be switching phones for 60 seconds. I'll take. So we're going to be switching phones for 60 seconds. Ugaye mutu phone for 60 seconds gore check and then wena umugaye phone gore check so that akere re tla bona gore la tshepana akere na mama zo motshepa motho hao. Yeah, ngiyamthemba. Uyamthemba ne? Awuthemba ukuthi nawe uyamthemba umuntu wakho? Yeah, ngene ngamthemba. Wena umthemba ne? Alena ke letshepa akere. So let's do couple switching phones. Akere lena le jolelana khona motho febela ngomong akere. I know. No. We don't do that in this relationship, right? So let's prove baloyi, let's prove bomaditaba, let's prove bomatlakala li bomangmang, li batho ba sa rateng relationship e gore succeed gore lona la jola and le jola nnete wa bona. And you guys trust each other. So let's prove it to the whole world ukuthi nina ni tight. Njenge momozi yechichi. Wayetsa nthwena. Wayetsa. Yeah, ngiyayenza. Iyenzeka uthini noma brother? Anafuna ka vele itimile flat. Ithi lo shoding. Itimile. Uska wa ruberekisa phone efeng? Nna ke berekisa Oppo njaka. Ke finger ke bona. Ke type mang. Type C or type A ya khale. Ke type tsa khale tse. Ayuli. Can I please have a power bank? And can I please have a cable type A ya khale? Guys, we are charging brother's phone. Let's have a Power bank di akani.
Awangithi uthayifona yakhe icimile mfethu. Ha mara ke re tla charge re fihla kae kae. No, tla uchargela yiso and then redire couple switching phones awu ahle uthi ampela siphethe yonke into la. Hayi. Yini ufuna ini? Hayi. Mona qoba la ile ya gago avala. Thatha li. Unamanga unayo ibhetri. Yini manje uthi? Tricho. Iri ke bone ge. Kanti king no yana wadumela wagana gap. Sister, how do you feel ukubona ukuthi umuntu wakho uyanqaba ke? Uyambona ukuthi nje kunobufebe obhaliwe ke ebusweni manje. Uyambona lo wa 79 ukuthi manje. Lewe ngikhuluma. Asicheck ama mothoka ke go itse lo shading rates a jwang. Angithi ngiphethe power bank nivani yathi. Ngiphethe power bank awuthi amuli uze sky power bank ufuna nani? Ufuna se hotspot? O sho batla re etse la ide. Yes, I'm sure. O no o batla ba o kenye letswaitswai no. Hayi phumetswa lami. Copy phone. Copy phone. O batla ba o shashane. To shashane ke batho di stranger fe. Yes, copy phone. Baba. Sister wena ufila kanjani ukumbona ukuthi wenza uzoqhubeka ujole naye ukumbona ukuthi akufebela ke clinic? Awuthi amke ngwafeba awuthaka. Ya nakufebi. Rika phone wayithepa kere. Lena ke awuthepa ntshamme. Hey, bona gena ne. Nna gena ke tla go bontsha yone ko pele. A go sena di camera, go sena batho. Mara sheba. Sheba. How about that? Iri ke o bontsha awuthaka. A ke rona o fihle nix. Ke ngo batlang go dira le fitla da. Ke ngo batla go delete go. Ke wa tlo montshe, o tla tshwara phone. Montshe no yana ke le iso. A ke re ke ne ke thomileng diding so. Ke ne ke thobileng le sa itse ba ke re lona. Eh mara ke le bontsha ge gore tsamaya jwang. Ama wona ka go tletse ntho nngwe pa. Ntho efeng yo? Ntho efeng? Wa o tsi week we tlonya tlonyo. Wa o a ke tlonya o thaka nna ke ne ke tsama go thusa wena ke re wena o ritse wena o motshepa motho wa gago le yena ba re wa go tshepa gante ke Why ungafuna ukhipha phone? monna dimane wa ya gana so monna tlisa phone mo go nna tlisa ausi ke a leboga jar. It's about that time. Couple switching phones, mtanami. It's your boy King Changer, Cream de la Cream. It's going crazy. It's going bananas. Sobona guys. So, awuthaka. Mfethu ke batla gore re fetsa ke re tlo tsamaya. Mamas, can I please come inside? Yes. Come what? Come inside. Inside what? Yes, come inside. Yeah. Uyayiva lento sithetha ngayo uyayazi. Why wenza ngathi awazi? Oh, come inside. Yeah. Come inside. Thank you for allowing me to come inside. Oh, yeah. Ubucaba ununagana ifing awuthaka. Nginagane ha itse go monyako so you come in. Se feng tseo king awuthaka re mtondo wa gago o faile so ununagana eng ununagana gore re tla etsang mo strateng ke ntse diet ke ntse po 5 ke nna ka fitla go di 45 in that one. Maka. Wena umaka yo Musa. Thank you so much. I have Musa on the side of Petsu as my body as I'm inside to mama zevumile ukuthi itatazi lithi inside. Ngiyasho la uthi abasika kwahata mina. Ebona sika kwahata ke yauta sharp nna mbethu ke rata di jokes ne. Ngala ke tla thoma ka phone ya gago nna le yena re tla I share. Okay. Ne? All right. Can I have ke yona ena kere? Yes. Kopa o ibule. Tango. All right. My brother, can you hold it? Musa, please come this side. Thank you. Thank you, Musa, for protecting me all the time when I need you. All right, guys, we are on WhatsApp right now, and we are about to do the shandies, do the done. My brother, click it yourself. Yes. All right, we are on WhatsApp right now. Can you type for me here, I love you, and press search. Emuna, kilibito la haulini. Yeah, leke la ka. Okay. No Thabang ke manjo. Cause ke bona I love you Thabang. And umngwetse le lebitso Khambani. Shit. Khamba. Mfethu phela. Tlhalosa mfethu. Go tsagala. Uthaba Ona 70% utomplela ngatsona. Mapili kopa go itshwara phone ena at least. So fetsi, tlisa phone. Mara. So fetsi. Okay. So fetsi. Ya kopa awuthi Bua ndati. hayibo. Asazi why ubuza mina ngoba nawe siseza kuwe. Phela ucela. Uqonda ukuthini ukuthi siseza kuyena? So sister wena that means ikunike right lento ukuthi ufebeke ubani uThabang uyafeba wena noThabang. Yeah, inikeze right. Ngoba yena uyayazi isizathu sokuthi ndenza lento endiyenzayo. Kenze. Ndla ke lwane. Ngikalwana kuba ushwarela phone. No, usikasondela. Kuyabutsa. Okay, athi
sister uri why wena ujana lithabang ukuthi akanikeza isikhathi uthanda abangani kakhulu like nje akahlali la but makabuyile uhamba nabangani bakhe so ufuna nthini ukwamtshela umara wena ukuthi several times Dichomitsa ka dikena kae mo? Dichomitsa ka dikena kae? Dichomi awutham yehlisa umoya Okay, liona awutaka usikaya kopili likomorago awutaka phela because awuya kopili likomorago re tla utacha. Le ntshashetsa tjo. Re tla utacha. Re tla utacha awutaka re tla utacha. Oh, ku jena ke tla thasha wena. Awutaka uska tacha because likona ra khona go tacha. Ke zama go thusa mo motho ga wa o febela iso. Wena ka ba o butsa dipotso batlang go di butsa o credit karabo o batlang go di utlo. Seng gorulwane. Emaraso o so palo mo pelaka ke tlo feta yanga. uya kaida. Uya ka tlomotsa. Mobutse o lila, mobutse. Okay, ke tla mo. Mfethu. Mugaye. Tsepayana mfethu. Okay, sure. Tsepayana. Ku je vele 90% ene ke bua nnete. Ha ke se wena o busy bulela batho. futhi ndiyavuya ngoba bakhona abantu abakubuzayo ubufuna ukungixelela la So wena sister why ubungamiyeki ke xa ukuthi uyabona ukuba akagaya isikhathi esi-enough osifuna kunokuthi umfebele? ndimiyeka kanjani ndimthanda ndiyamthanda andikwazi umyeka Awuthemba kantwana why ungadisciplineke makakutshela ngabangani? Sister ayikho right lento ukuthi ufebe kodwa. Why wena awuthemba makakutshela mfethu awuthaka kiri wankutlo ngibole wena shapa. Akere wabuwa gore wa go tshayela gore a sharp ka ditaba tse sa go tla go tsama di dichomi eng o mo se kontlong. Batho ba batla go jewa mfethu. Ba Ka mare ke nge go vale machita fela weekend enyana maybe re etswe then go ga beke ke la lene. Vale yena. Bona le no ke Monday ke na lene prior ke e reng ko wena ntwe ge esimjide go bontshana. Awubo sister nyona utsinyana nako spotlighting. Fantwana why wena usahlogela imzala atsamaye bikinyana ge? yo hayi angeke nikwazi Angahambi nakancane. So go ka phone ka ntshaka ke file. Re tla checka phone ya gago le wena be re fetsa and then o bovaya ne. So wena awuthaka ja o bona gore mamzala wa go wa jiwa o jwa ke bothabang o tla qhubeka le yena. Ah nna ke moja tjo. O monja ne? Ai moja ka. Monja ye wa re ishware dage o so ka kopo ntshware le phone e. Moja. E re checka phone ya gago ge awuthaka. Sister wena o ya muzwa ngithu moja ngawe. Ai moja. Okay. uyadlala Ke moja. uyaxoka Ke moja ka ngisakusancanyo. Life. uyadlala Kisi. Eyikana kisi. nganekwane Wena sister why wena kanti why une show ukuthi akahambi? ngeke hambi uyayazi naye uyazi ethiza Tsa. Imani. Imona no ga ifuna ka njani. Ima right checka phone ya gago pele before u khaya awuthaka. Checka nge. Yeah, right check. Okay. Yeah, ukana wablomela da kupa sister faka ifone yakhe phaketheni kahle into yesikhwameni sakho ubambe kahle khona sizokwazi kuba straight kule phone. So wena awuthaka vele decision ewayitsa vele. Hayi qova njalo. Wayiqova ne? Qova. Akere wena vele awucheat akere. Nakucheat. Awucheat wena awuthaka. So phone ka kufaka. Mana ra checka iso kanti king. It's a fast. It's Red. a kwathi fire. Yeah, okay. Sharp. Bile tsenya password iso. Danko. All right, so Danko means thank you. King Ginger, it's Baby King. It's going crazy. All right, can you come? WhatsApp, please type for me. I love you. Oh. O gata thaba. Ne ke tle pile awuthaka. Ga relax, ganti king. He monna. Na we. La ke wona ufale sikantso. hayibo Yeah, ngicela check. Okay, igama lakho leli ne? yes Wena lo uyakuthanda yena shem. Na kodwa sister ufebelana umbone umuntu ekuthanda kanje. hayi but alo gama lami la save la alo gama usave igama wrong egameni lami uyabona bani untokozo aningontokozo mina Inamba yakho le? yeah inamba yami Conversation yenu le? yebo but usave intokozo and kuno princess la ezansi futhi uyamxela ukuthi mabahlangane ukuthi mabahlangane somewhere Love. Can we meet? Ish. Makalona wa cheat mos. Lona wa cheat, kuyethe. Lona wa cheat. Ngone nichitha nomuntu oyi1 nichitha nabantu abaningi ubani princess? Why ubiza umuntu wakho ngontokozo? Sisomena uba igama lakho? mina nguzandile Ubani untokozo? Why ubiza uzandile ngontokozo mfethu? Why? Kambani. No, I ke no ke la go boga machita ka phone nthola cause wa itse re machita. So what no adlalle ko mothong wa ka wa nthola phaya. Yeah. Ha ke tshintse ke re ntokoza na gane. So princess ke mang? Wena ka tusutsa sampunu mama. hayi ndiyaqala uyiva
So Yaqala uyiva. so ngicela ukubuza vele on this relationship niyafebelana vele. nakifebi. Hayibo. Nakifebi. Hayibo. Nayagana kan. Usikagana ka wena uyitseba gore wena vele wafeba uthaka. Akere uja mamzala liyena wajiwa kayiso. Princess ke mang njaka. Ulo waje. Imina kantona king why ulona? Why ulona? Emuna dhimane khathi king ka wena. Lento uyayazi kube uyaxolisa nje. Lucky braya. Ke lucky awuthaka re tla utacha braya ka re tla utacha. Lentashela. Re tla utacha pandagi. Awuthaka tsa phone ya Asemumbi nalo princess wakho. mubi. Yes. Yeah. Awuthaka ngicela ukubuza. Beautiful. Okay, can I ask one question mfethu? Nizoqhubeka nithanda njengoba ningahloniphani nina kanje? Nake Usharp wena ngayo umamazi. Sister wena usansana ukhana ukukhawukhana le dimane ubona gore wayijolela leyana. Hayi, Uyamthanda. yamthanda mina. Wanthanda? Hey ula ngiyamthanda. Wanthanda? Mawungatshintsha nje izinto uzenzayo. Shintsha. Ngichintshe. Nawe sisamshintsha. Thank you. Yeah, mina ngizoshintsha, Shintsha no two. Nawe phela uyayifebela ungakhohlwa. Nawe noma ibrother naye njengoba bedla ngaphandle, nawe uyadla vele. Niyadla kuyadliwa nje la ekhaya. Why mara? Usho ukuthi angeke athinje ngokuya nawe akafuni ngabangani bakhe ukuthi abangani bangenaphi sho ukuthi Wena awuthami uyimisele mfethu ukuyilungisa le relationship. Braya ka motho o utla reng a re ke kgaogane di dichomi tsaka. Wena ubahle. Dichomi tsaka? Ongirelekela le tsone. Okay sisam ungasho ukuthi ahlukane nabangani bakhe. Akahlukane no princess, ahlukane nalo ntokoza kubhale ngaye. hayi abangani bakhe angeke ngingasho ukuthi ahlukane nabo kuzobabona mara ubuye ebusuku ngabo 12 uyabona Kanti wena mfethu umkrapa nini umamazi makuthi ubuye ebusuku? Kanti tla peka mo krap every day. Re krapane every day kan. Wayinyaka dadeng shilayila important ko relationship. Every day ma re braya ka. Come on be honest. Sing every day mfethu. Sing every day. Mara liona sister. usho ukuthi ngiyomela ngizidolele omunye kulabangani bakhe once Ah now sister anti sex drive yakhe. hey Wa utla. yeah Ish. yeah Ayisho ngiyazama Muthu ukuthetha naye omsana, kakuthi ukuthi muthu omsana. asilungise yena akafuni ulungisa ukuthi akanifuni uyanilahla Braya ka so on never kelwane braya. Asikala nawe ukhurati utshwanisa gore abe mo. Ya usika tumela thata utumela ka matla. Braya ka sa. Ah utumela ka matla. Utumela ka matla. Ushapura. Ma ke re kopane. Eh, Tlo buela a ke tsa ina kshape banyana. Uska ba Kshape batho ba bo. Ah ya trust and That's check. sharp. Ah ya trust and fit. Ya trust and Ko fit. tlo motsa sentle fela. Mo botsege. Baby. Ya. Kopa botsa sentle mfethu. O ka jola le chomi yaka wena. angisho ngumuntu bongafuni ukushintsha lento lebe ngithithi angeke Ke ngoba tla ke change. Ke ngoba tla ke change. isikhathi ungiphi isikhathi sami Skhathi. njengomuntu wakho Yeah. yes Umkhwephe umnwayi kamnandi. Kahle. Kahle umnika isikhathi when you having sex Yes. usikarasha. Andukwayi kamnandi. lo muntu hayi ke hayibo Aha. bathi nifuna isikhathi lento ibuza Anjani sengizwile. Hayi, the brother is a baby king. He can do the shinies. So ge na retse so ge. Na monna ke le ke o rata on tshwana. Le yena a re wa o rata ebi. rata. Tokoza sorry Zanele. Seng kgaoganye di dintja tsa. Ke majitaka. Mara majita ga ke ona go tsenyetsang banyana ba bo princess le bo mangmang go rofebe a o tsa. Witsi yangwe. Sa tlo tshela le tsolo sa ditsi, witsi ya. Sa tlo tshela thotho sa ditsi. Okay, askisi ge ga daideng mara mamzala ke yona ntwa inaganang. Wena gana ntho. yeah Yeah. Ke febisa ke majitaka. yeah Yeah, abangani Ba bakho. tlo feba le bo. yo Seswitsi ke. O sala le bone ne. Why ulwa? Velani. Stop fighting. Why is Uma mazi Sila uzama kanti- ukuyilungisa lento uyakuthanda. Kisang. Wa o rata. Wangata. Thanda ungisho uyazi mos hayi ukhethile baba Usile. hayi ukhethile uyaphi Hayi asambeni. Siswami uzoba nemali yokugibela. anginayo Ana imali yokugibela. Li. Ngicela umnini imali yokugibela mfethu. Uzobamba itaxi ngapha phezulu ne? Yeah, sorry siswami. Wena manje uzoqhubeka ngomncenga njengoba umbona ukuthi akafuni ukuncenga. ya ngisazoqhubeka Kodwa nasi sami ukufeba. Uma ukuthi uyamthanda buzobekezela. Cela ungiphi imali yokugibela mfethu avela kugibela. Ayikho le nto umjito umlahlile. Ekufeba siswami. Niyafebelana nje kule relationship angazi ukuthi nibangani. Imali yokugibela lenezo. Ish. Bamba itaxi. Ekuseba mfethu King Ginger Cream Tala Cream sebelahleneke nomjita
and uyabona ukuthi it's Baby King. My name is King Ginger Cream Tala Cream and this is CMTV. If you love each other guys, kumele ukuthi nibe ne-way yokukhulumisana, kumele nibe nendlela yokuthi nenze izinto because it's going crazy, it's going bananas. My name is King Ginger Cream Tala Cream, intwana yaseKing Indlovu kodwa based lana United States of Johannesburg mntanami, and I'm with the team CMTV. Thank you for making it possible. Sisendabeni siyatrenda into esizoyibhebhe ngalo. Hey yo, boom, it's your boy King Ginger Cream Tala Cream. Bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase umavela ngokhala umabhodla amanzi abafokazana bebhodla utshwala. Welcome to another episode of Niyathembana Na. We're in the streets of Johannesburg bafethu. We're looking for beautiful couples, for lovers, abantu abanomjolo phakathi, and sifuna ukwenza show ukuthi sithele